گشتی تبایی سازی تندرستی و مافی مروان به مافی و به حقوقیا کل سر ریبر عبدالله اوجلان تیمشاندن به مافی و به حقوقیا لهمبر گلی کرد و تباهی مروواهیه نزیکاتین کل امرالیه تکرند تباهی جهانی ده لی سر تو گرتین هات یمشاندن اشکنجه و تجرید لسر ریبر عبدالله اوجلان هی هر کود چه گرانتر دبه و لهمبر به اشکنجه تباهی سازی و دزگهن حقوقی قاش و مافی مروان به هلوست مانه وكيسي ميمونين كونابين نابهيزن اولال بونه تفدگرن افروشا هي افچلمهن بين افبرت مشاندن نمالبات و نپاريزر درباره تندرستی وروشا ريبر عبدالله اوجلان ده تو آگاهيين زلال ناگرن هری داوی 22 تیرمه 2024 اف اشکنجه هین گرانتر کرن و سه مهن دن ین جزایا حجره هاتن داین اف تجریدا گرانکریا کو اف چند سالن با آوای کی روتینی تیمشاندن اشکنجه کی فیزیکی رحی و فکریه لگور قانونا جهانی کو رزقنامه آوان ده وکه خالق اساسی هاتیه دیار کرن کو کسی کی 25 سال ده زندان ده دمینه مافه جاردن محکمه کرن و روشا گرتی برجاف درباس کرن برجه جیانه باش کرن حیا مافه زندان درخستن هیا لیبلی رغمی کو اف قانون ده آستا نبنتوی ده هاتنه دانین سازی ناونتوی به خالی ناگرند است و جبا خودی در کتنا قانون خو به تو آوای گاو ناویجه و لگور برجواندی نافخویی ین دولتی تفدگره جبا ویجی لهمبر به مافیه تو هلوست و نیرینه وان در ناکبن پیش جالی دن و وگه دولتا ترک یعنی رژیم اردوغان جبا اف قانون نکبه مریته تمی جزاین حجره لربر عبدالله اوجلان دبرن و تجریده هایی هر کود چه گرانتر دکه ريبر عبدالله اوجلان لهمبر وان شرط و مرجان لهمبر وان شرط و مرجان هي همبر به اشکنجه کروجانه لسر تیمشانتن به تو آوای تاویز ندا او داخوازین رژیم اردوغان او پرگالا سرمایه‌دار پیک نانی اف جی هشت کو اف هیزن فاشیست او سرمایه‌دار ددم خود نگهجن هدف خو اف تجرید او جزاین به بنگه کل سر ريبر عبدالله اوجلان تیمشاندن بخوره مترسین پرمزن ددن آوا کرن بتایبت جالیه تندرستی و دولت ترک حتی دستور قانون خوی دارازین درباره مافی پاریزر آهف دیتنا بموکل خوره پشگوه دکه کمیته پیشگیرتنا اشکنجه CPT یا اروپا هرچندی لهمبر وی روشا هی پیوستی هلوست خوی حقوقی نشان بدن و جوی روشه برپرسیار بن لی حیا نها لگور قانون ناونتوی تبناگرن و لهمبر وی روشه بیدنگ و به هلوست مانه لگور هن رایدارن CPT بگشتی د سال 1999 حیا 2022 نه جاران سرلیدانا گرتیگه امرالیه کرنه و اف سرلیدا د چارچوبه خوسر یعنی دروشن تایبت ده هات نکرن د دربار وان هفدیتنان ده نه پارێزەر نەژی مالبات و نەرایە گشتی را پاربەکردنێک چێ نەکردن و داخوایانیەکی فەرمی رابەر نەکردن ئەم ژی وەک مەجلیسا تەندروستی یا کۆنگراستار ئا باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریێ دسەریدا بێهەلوەستیە کۆنسەیا ئەوروپا و سازیên CPT بێدەنگیە وان شەرمەزار دکەن و ئەم وان بەدخوینن پێکانینە عەدالەت و قانونê mirovî yên navnetewî پێویستیە di derbarê muameleyê girtiyê siyasî de peymanê Nelson Mandela bên bicihanîn CPT xalên peymana girtîgehan pêk bîne bêqanûniya ku li girtîgeha emiraliyê tê meşandil qebûl nekin erka xweya saziya pêşîgirtina îşkenceyê pêk bîne rewşa ku rêber Abdullah Öcalan û her sê girtiyên ku li emiraliyê bi tu awayî ne mirovî ne hiqûqî û ne exlaqî ye mercî heyî li ser jiyana tenduristiya wan pir bandorekî neynî dide ava kirin ji têkelî û danûstandina mirov qut kêm tevgera fîzîkî hewaya derya تمی جزاین حجری تجرید دختا پسیکولوژیک بگشتی باندورeke xwe li ser tenduristiya rêber Abdullah Öcalan dide çêkirin di derbarê tenduristiya rêber Abdullah Öcalan de û her sê hevalên emiralî guman û metirsiyên pir mezin têne jiyan kirin ji bo ev tecrîd ji holê re be hevdîtin werin çêkirin û derbarê rêber Abdullah Öcalan de agahiyên zelal werin girtin pêwîst e ku hemû dezgehên hiqûqî bizîşkî û mirovî xwedî erkê xwe derkevin û helwestê xwe yên wijdanî raber bikin tenduristiya rêber Abdullah Öcalan tenduristiya civakê ye bijî rêberê modernîta demokratîk Abdullah Öcalan hilweşe modernîteya faşîst a sermayedar Meclisa Tenduristiya Kongrestar a Bakur Rojhilatê Sûriyê 5 meha 8 2024